Saying na ebe kaya se mo amoche dance wo enkai no blame bebe because yes aba and I to say Honorable Kennedy Japan MP4 Asen Central ne baby mama baako I friend Stacy Dakon offer a che se ofri mu aweho so ayensam ayete ye ene say na okọ doctor obenfo ho akwakoye ne to anumu ene ofa so e de hwe ne nkwane yakopon koso a emfa ne kra ensie ye na ensam yi ena che se o maame I friend say oba hima nana akosua anima the first and oba bontin biem ababe kasa in an interview na bra maame kasa no twe say odi eye ne ba no ehu sam dodo na etudwa o twe say ne mane nyina no eye maame ahise wafiri me Stacy ono na otoso miensa na o twem say onim pa pefe ye say ne ba no efremu achenso no wasan so ababiem eba be kasa because justice enya enserve ye ogidi se nkofo bi enekum ne ba no so still na no efisa ne ba no efremu no ontie ho empopo ye bia na busafo abra na o kasa no che say ensema o kan de fa ne background ho abra na owo school mu nyina no odi etu dwa che say na enye asam kuma na we no menka ne kasa ye nyina emfa ma no yenkotie mra ye ba dia kan nyina so me de betwa amoso mpacho me ba me ankasa me ba otoso me nsa de entia me pesa me ka ho asem ne se no kure empanyfo ka asem bi say justice must be done abrofo say owo de obi wu a yentimi nya ne biem na emom say na obi so me ba wase ahwehwem na obi ate ne ho ase say papa yi and I'm not so nice as feel, but say na ya e buy nti wo ba no ne pe and e be nam so mani nya ni but menti bibia sa e konfie mi ensani and nti na ma mani abrea me di ato am ha no pe Stacy ya oba bia no kura ni nyame anim obi a onim no bia behu akwala no me ba no me wo no na ne ho afeyie o ya oba bia nyame de ne kye me obi a nyame de kye but edidam ne ho afefiri ne nkura abremu akosi so benyini ye na o start school na oninamu na otibiwie so we ya o colleague on na nyame ye na dum na onye mema asem da ne ho afe pa so mema asem de yankopon de bibia che na oba asre ya ne simu gire ne kon atwitwa fine nanim dua ne tinwi gu nachi oyi ne ho awo so obani chese mi hu de enye wo Stacy hu ya samo chesa abra maame kasa no toaso kan sami say abra na ne baba yi no colleague ne honom na Honorable Kennedy Japan ehu na ohia no nam se ne bana ne ho fenti no ode no eba afie ma Honorable so edi nachi ene no ekofie na maame ne kasa emu no se ne bana de one no edi nkomo yie pant bibia ho bia no omudi nkomo ede fanwa empo no say enam sa kwan na aso no one Honorable Kennedy Japan ebe wo back no awo ni mu no eno benya problem bi e won yem na empo no okọ hospital honum so akọ wunyina kyese nsema esi wo honum no na enye ensem kuma ne nyina so de gu fom e ma ahwefo na enkote ne nyina mra ye ba na ye de nsam ne nyina so atoa amuso ne be ma edikan ya ohia no wolego na o se one ne kasa na so ji se okohu me maame na me de me ma sempo de me ye na wo sho ba ne ho afesa na no kure ni nyame anim ne nyame som ne ne no kure die se onya asem a wo hu me a onka enti oma eye me nwanwa me wo fia no pa me se be ma 10 gram kan ne kure nkomi fie na odi ni si ba na me se papa yi ese minim no no bo ni din na me sere na me se me akra me pe wasem dada Honorable ye kan se Kennedy Japan akompreko ni Stacy Bema odi kan hu no no wo lego. Wow. Nti ode ne ba na me se wa ya de sa oba wuti sei na watimi atena ase na hwe bebia wadu ansa na wahia bema na papa no so na msen akwala ne ho ye ne fenti no enti in fact obekan na me de no ehye ne nsa se ono anyini na se wo hu na nani je wo me ne hwia meka no kran ya me ani papa no so numu kama one ne nante kakra na mse ye funu ba na ode wo ye enti owo wie ye no
na say when your problem kakra e won yem na watu afiri me nchen ho akotena MF enti ya wo no abase ma me nya pain wo me yem enti doctor no owo women's hospital oda ho a e wo no konti ono ye no ho no complain say onya pain na owo ye no me na me koda ne ho e wo women's hospital ho e be yesi utu mira na wa kiresie me yo ba hema me ntimi nitro ndia me kan wo fa machi bisa bi bia wo behu Dr. Ba ene ye CS na ma no na oyi bibi ma me na aka 3 days na ye koye say Easter ensi oyi ma me no ne ba ne de akua na ya wada fiada na Easter nti o ma me bibi wo adimu se eye ni ovary baako na wayi na me mfa nko polebu na wo mo nya hwehwemu no mo famra na nokra ne nyame anim ho no me di ya kakra san se menim ho nim die bia nti nka wo se doctor na atu ana mo de ade ne ko na me fa na yinti no ya woda ne dream ya nam te ne ho ya woda ne dru ye fiada no na ye Easter nti memre da kwasi ya se 3 days o de dru agu ho nti 3 days no etwemu asai nti yam say ye free ho no na me di ma no say mentimi amfa nko because me ana me hwe akwala no nti na mentimi fa nko nti o mo mfa nko manti ho hwi biem enti de akwa ne say one treat ni ye nti akwala ne wo ya onya abeye 2 weeks no na obidi enti me wo fie na me ne wo fie e na odi che me esan rush in the hospital e na doctor no esan je ne ko theater e na minim de okwa say DNC okoye ma no eno achi no na onya pain every month na Stacy nya Chese ma me kasa no se na ha no wane ne ba no amane na no ofam no na aye no yaye pan to friend ni pa e ka chere ne se ne aye de o me fa ne ba no emfa ne ntu kwan se ne bi ono so no obetimi akwakonya ayarehwe no se skum ho no na owo no chese o se on de komo bi e be koso ne ba no entem bia no friend no e bo na mane nti no bibia de na wonim e de fa ne ba no no se ne ba aye Stacy ka chere ne sa bra na owo skum no maame bi e bo pini na maame ne se woye benfo ayu achese na ohia ne mo because of ne dwumadia na wodi ntino na ne kunu no ehia ne mo ase ye season papers ntina ommo no na wontimi nya ne papers na sa papers no so no eno ena na ne kunu ede ye adwuma na ma me ekasa no otwemu se ne ba Stacy se oben na ohun papers ko no hu se eye dwumadie na obenfo edi ntino na nipa awu afa ne nsam ntino wan madwen se omo fa sa papers no e ma no ntema na na adwen se no no so no sa dwumadie no omben so se nam say ma de time bia no omoye mant no mo fa sa kwan no so e ba be ye enanfofo no say no chins no e no ba be hia yankasa ye papa Reverend Owusu Bempa and Reverend Owusu Bempa so e be ben ye because na Reverend so ehia ne mo aso be niema bi so e de amano ne nsam de maami e kan bi eto aso pa enkoti oba ahema ranye ba de ne nsam na aka ngina so atwa mo so ya na ye ma werefo enti me friend ni pa ne ka che ne so o ma ye mfa ne ntu kwan sanse osua nti ya ya ahoboa se ye pese ye kɔ no e na oba ka kire me se nam se ne bananya 2.5 no start high school e no de be wo enti ne bananya 2 years no so pese o start wo bimpa enti e ho no kɔ e no se o ho na obi de obenfo yiri bi e be hu no se omoa no e no se dear moa or train woman minimum of infocro parchel sa time no na minimum of infocro okay enti me bano dear on fast mun see me nti obeka chem say na yire man bi de obenfo na yire be hu no school sa ya season the papers bi out ne lances or the adwuma na what is deputy CEO okay e won nep nti oye obey de obetimi aboa na mani kunu no nensa kan lances enti oso kan ene na kakra na oso who is obenfo enti o kire mu kire ne se na adwuma oye ni yi pictures bi kire no na say okay me try my best enti o say okomu no hu say papa na kunipa 2007 and I started say oh yes adwuma yi enti na me say enam so ama ya season lances enti no ya mfa ma no so at ya say no not train ho free ho but what was say ma bi ni wo ho a wo mutimi tu tara wo sa adamfo enti eno achi na anya yie no be fo yere no fa na adamfo okọ ne nchen ono so ba ne nchen o mutimi kotena godin tulip didi enam so ma ne ko hu obenfo no
Emma omo ye say busua namfo. Enti according to nadamfo so ni owusu bempa so owusu bempa so tutare no. Wo case bi ho. Owusu bempa enso so de na sembe to Stacy enim san say yese hu nsa wo hora. Oni panyimfo didi. Na onim panyimfo wo aban pa. Enti em so owusu bempa nya problem kakra. E no de beto ni na me wo ho. Na me woni fie nti kwa no ba dan na wo atoka bi na so me mehwe nti me firi me hokọ no na so obi di owusu bempa se omra na so me ma me aba me chance si ya me nti me nja ne ho ma na so fa ma abra na me kra me be program bi na me invite no nti me ne me ba na to asokọ owusu bempa fie na me nim no da nti me kwa na me hu no nti one ne kodi nkomo nti opie ye na bisa say de asem no so say no frɛ na obesolve ama no nti am say nam so ma obi nti me mante ho hwi bi menim wo mayonkofa na nam pain na owo mu nti no ani beye 3 months na o ka kire me say ne doctor oye adene ma no small doctor bi odene ko obi di obenfo ho say ho na onimman no nti ho na ombetimi asen aye sa operation na ma no I treat kuro na wo ho because kuro wom enti na obre no enti na ode ne beko na o maye sa de na ma no na mo bi obre na mso te ase ma no enti after eno no eno bo mama ne se o wakwa em say 2 days bi enti waya man ama em say eye kakra enti ode beja ho tu kwan enti akire na em say ne ho ye enti at times me fe no so o fa ne say ne doctor on say so bi pe wasem a na ode ne kra ahye wonsa nti ofa obenfo no send the doctor nti at times say ya me friend na also me ti pai me ho nya me fine papa nti me free office me ka che me doctor me nam kwan so me ko obenfo ho ne na kokasa nti em say oh yes ade ne man no edi be 2 years and omo graduate here nti omo graduate here no ena oh yes obeware Stacy na nka ware broni bi oni Ghana ha o Germany nti no tu kwan pa Abusanfo egusua 18 samno so ansa na meto aso biemu adiama mo na megusu anso kai mo se Top Hub omo ne so masene ma medji medie we ebremu omo se we no at Netflix ope African movies bia asha eno ane Top Hub so use Android ako Play Store na download it so use iPhone so ako Apple Store na ko download neti me share movies so e wo honom na meto ansam no so adiama mo ba hema e kasa no o se ne ba no o frɛ no still na ontene nka na onim de na ekoso yakopon ya adomo frɛ ne tomu ema obi fa na nipa o fa no afiden sama o kan de kyerɛ no se ne ba no ekokoma no bisan se hospital ben na wo hefa na oda na o kyerɛ no se wager enti no ombra ma mi so tutoma ekodru ona empo no koyira akwan na okohu kwan na kyese ye doctor benfo hospital na ne ba no ewo no se empo so mudu high hospital na mo te reception hono be 2 hours na doctor benfo entwa na ni emehwe no mebisa no de enti a oba ho ntema no kre koyampo ene na kontokwa makasakasa mpo kakra eba ya kyese o twemu ede a kyerɛ no se echeye asana doctor yitimi abeka twene say yo no ankasa ne baba Stacy ahofedua wa free atasofo asase so yenkote nsam no emwaye ba na yato aso fefefe nti oka so be frɛ me no wan frɛ me na ade achi Monday na me ho anya me fine wan kan che me so obekɔ ba bi because me ka che ne so wa bre on home say bi so be pet doctor bi nchen kra dane ya mo ma na drip ne ade ne treat malaria na e wono ho na kakra bi na aba na ebeboa ti mantene nka no man fa nya sembia sa Monday anwumre man na Tuesday mantene bɛyinka na time so tu kwan ti me say then na me yam shishi me say na me mpese me friend na ha because at times so be friend no meeting no ha enti na so ye free obe friend mantene ba ne nka Monday Tuesday mantenenka ade bechi Wednesday say 12 o'clock ena me friend no bibi ya me say me friend no nti me friend ye pe no bi peke ye no san ka te ye enti me san friend ya ni pa ne fine no na me say akwa ma me ye wa hyehyɛ me too much ade na be 3 days ni de wo be ka say me hu be 1 year ni me yam hyehyɛ me dodo di o say enye onu o in fact me yam hye me na me say nya onu na hwan ya also our hospital be we Japan so hono now say we janso ne he also wo fa the saying no church ya say wo ko Cape Coast e wo kwan ne so baby now say e wo ni fa na be ko te say minimo
no oba ochire me oso okokoma na o ma na aduane a ontimi ni nam se ya mesram o ene ebe ya mo fa ne ma ambulance ron fa ne kwa because obi okokoma de a wotiti aduane ma ne 3 days ni oni di ye na ne ma meti ase no kita phone na mo frɛ me de adan enti me de yam hihia fa me fra na kon no mabiem nti amanfo na mi bisa wo mo edu ba bi a wo chema because ade asa ye bisa o se o ko wanim kakra nti ye twam kra ye twam anka ye du odumbura se hey ni esan ye chi obi kire ni esan ba obi fo ho enti no kran nyame ni me ba he no obi fo twi nani be 1 hour na ete reception ho yeso ayo doctor obi fo minim ni enti a wa ben no ana ye frɛ no obi fo enti me du onam se owura mani abere so wanhwe ya dem no be ya wo ha sesi ya na emowa adenti na mo se me ba e wo ha na maba betra be 1 hour na so wo se papa ne wo soro ho na nti onhu nyansa me ba ye so ma frɛ na ma hu sa me wo ha na onti me ma no yi nani ya de opa wanhwe ya ye besi wo ha nya papa nti ho na akwa ne foro soro okoka ye pe na papa ne se me bra and I'm sorry koy me komini me ma mi nu ne koy na me small girl ya ba yi ka ho ne akotas be ye 1 hour na papa yiti mi kai just how dem panyimfo ba na me so adu mi mpanyimfo ne hefo me wo de me ba beto a wo se wo kokoma akwala ne wo he kire me ase kyesem dem panyimfo ba me fa panyimfo mfiri ye mra ye kan ya fe no ma fra me pastor we no wa fe ne se papa de wo ye timi kuma mi sa wo se ne ba yare na emergency sira na ba bia ne ba ne wo nonko edane ntokwa na ma se afre different person be ye 2 hours na ye to obenfo anim ekobo 2 o'clock na ontimi nkire me se me ba Stacy wakuno Obahima mu say Dr. Benfo nom na ne ba no ekoko fimu e wo ho no nye se bia okopie mu so akoye ne to ananse mpo no ne sere na ne hips bi na okopa ka ho se ne na manfo no ye ede ka ho so de koba e nyina ene se oso wa amuto mu na ono so ye na adwen se opensatia ne ka ka ho nti ne kwa akoyi ho nom na fio se ne be ekoba ne se o hyensatia no ho betimi ato ntina danfo bi na ye se o ene okwampo mi to kwant no ade a metimi de ada wase ne se ma menko kyo ba bia betimi akoho akoyisa motom na mi edi afio ne munchemu no nyina de Obahima edi egu ho nti enkotie no mra ye ba ne ato adwumede no nyina so eso sane ne nyamu ne yire no owie ye na otwa ne ticket wie ye no wo mo be graduate no no ye se ento no ha obetu kwan enti ne yire ne se de osene ne ye fine no de obetimi ya aboa na ne se o sha atade tia na obeware se o hye satia enam bi wo ne moto mu akakra Stacy nya oba kese ye fie kwatire ye fra ho kwatire abo so emma no anim nya fa kura wo bosi fam ne to abo so fo ma oba abere wa na ne nkotodwe ne abubugu fa ebi kwantimi sore nante enti se fa to de nyame de ya cha abusua no ye wo to ene ye soso wa ne ne ho afa so ho afa enti ye ware hemfo ene mpanyimfo enti so obi kase bia obifo Stacy ankasa koye so okoye ne to a enye nokure da nka me de ni pictures beba okita flat tummy nyame hye da bo no owo ne form ti na me kan se eto de me ameti ha me to nkwa akonwa me sore ye bebo me to de me de ne ba e frɛ na ha ti mechi ya frɛ no me dada ne ho oba ne to afa na wa wo hwe Stacy wo bi sa ni kunu kan no beka akere flat tummy wo wo wie ya kra no flat tummy ne form enti obefo yene ne de ne koho se ade a one ne kunu de beda na se ene se enam na wo ne moto ma memi wo bi kakra na e wo ha no ne se de ne ties no enti no ono de o se ne maya de o mo pe life enti ono mpa se de se obepam atade a e cover ne moto na obetimi a hye nsatea enti ma me na em se o mo ko party bi o se de na ma me ne kire ne se omra na ye 2 days and 1 day ade ne kunu no betimi aya ama no na no mo de dan ase no se okay send ya sasa dia me moto mu hanam na me pese mu because of pensatia ehye na ma me na de ne koy me ya kire ya sana me ti me da nam nim se yare ya na de ne koho because o ta ka chem so obi a me ti pai me call before manya malaria me call mantikram tin da mienu miensa enti akwala ne fi mo ye call before ho na otimi ka no kire kire no wan kan kire me se me ba no bibia ye no me bisa ne se dan ne kum me ba no se nipa yare malaria etimi kum na dan ne kum no wantimi ankasa nti de oye ne sa ade asa me ba na firi moni ho enti ade achi amemra enti ade achi ye no by 9 o'clock na me ne nkrofo ko
na no no be fo be ka kire me say Stacy eba house Saturday oni ni buku appointment because Monday no otu kwan dia akwaye no enya adibia nti no ka kire ne say omra weekend no no obenya kwan to akọ Saturday no so adidi and also adidi dia ne onko no omra Sunday enti Sunday no baaye no and ono kire ne say onna na ade enchi ye the empty stomach na eye enti say ade achi na aduane ni ni yemu ode na kotiata na say obefo timi abo me bai chobo ide na kwa kwahye ho me si eye plantain ede na kwahye theater 6 hours no ogina ne so Emma Stacy afrim wan frim won nsam ode na kwato dan bi mu ena winim de course wo ho enti ya samu wo ba himato aso ekasa na ochemu say mpo no Dr. Benfo ene ka kire ne same enam osu bempa ene ne yere so ene ma ohun Stacy nsam wode to ho eno no na osan so atwemu mpokwa eka say eye lady bi so ebekeka nsam ahodo ne de akoti nchemu na nkasa de fi oba hima ho se sansam no so no lady no frɛ ye Honorable Kennedy Japan ene de sansam ni nyina so egu ho no ma kye se Dr. Benfo atwetwemu kwan fa so a ne ba no so fimu ene eye mortuary so so de ne ba station so wo ekoto ye enwoti enchemu ni nyina efi oba hima ho eba na ya to a eso ena winim de course wo ho enti akwala na fimu na obinfo na ebe kire mi kwan ya station wo se owusu bempa ne yere ena nam so ma ohun Stacy ene ne yere na nam so ma ne hu Stacy na mbisa ne se emra akwala ne fimu na ye wuku ada no anopa na mekoy emra akwala ne fimu no adenti ne wanti ofirimu da ban oso ofirimu Monday be 11 o'clock enam se ne phone wen o se ne phone se 2 ene egu ha no okita gota ena ne phone pa akoka ho mesinti phone no obiara amfrew minim san ya wo kwa hospital wudru ha pe ufo da ne ye tro wa yi ne e bi saw se why ne wo next of kin woni ho a ho te wo number so Obin fosi wan frɛ obi na nipa okai se obi na de ne bae nipa ode ne bae no frɛ na ne nsanka no ni phone no frɛ se yan call so de abru 200 na emom wan receive no person ne maame enfrɛ no misa no me ba funu wo he a o se me de na kɔhye fridge mu my environment ena mbisa ne se akwala ne da hot 3 days ena ode ne call se da bi owu ye no 12 o'clock no me de ne call mochri bi wo the saying dansoma bi akwala fan say ya obi aba oba say ya obia busuani bia nka ho de yenya ne saa wo mochre yentimi nje body we emfa nhye fridge mu abra ne nua ana ne maame enka ho nipa ne wo ya kra ne ho njoye obi fufiri ho no san de ne call next more ode ne call house the same thing no ka che ne say yempene yentimi nje ne nto ha because ne maame we oso oni ho ne papa we oso oni ho nti oni obia o se da bi na ha nso mo pam no kwato ho na de chi ya wo da na no pa me na mente e na girl bi frɛ ken no ka che ne se na danfo no no ba Germany no ne nchen no betnae na emra oba no one ne bae na Saturday no one ne koe na ono yes okokuma se akokra na Monday 3 o'clock no obese yakɔ back wabedi 2 weeks wo ha obese yakɔ back na onim say Saturday no nko jano because enya case bia okoyi ni ha ne ha na okoye na obi fo so onye no no yes okokuma se girl ni free Germany na call no fi besi tenso ena ka kire ni say o free kumase baaye no obo hwi say o so okɔhwe Stacy answer because oni ni communicate anopa na ofroka ni nyina na oni ni kasa na obedu ya na fe onti kasa ni biem nto ya say okɔ school mu akɔ adwuma mu ho hospital ho akɔhwe okoya enam se omunim no no ni Stacy ni yefa no munim girl no nti no ofiti ye no nam se obia ni ho no ofrosoro straight to die back no bi sa girl back say na Stacy da ena girl ni chance so room yi enti o so obo pruma no bi na me ba no chese se de o si da o mu ye o pre to 29 ne san chese se obi o hia mboa ena girl si na ewranya wu na owi yesi gene se epie hwan na do ba ha onwu ya na afene na ni so tete na o si hey me ma hu nipa owu pan akwala yi wu no sister yi wu na owu yi enti o sai tu mi ka ko dan na chi sai ko bia window girl no be pam no to
Chase said the all prayers will be prayer uno. Na sister ne so ofra obefo. Oni mo obefo number because Saturday no mo kwae no. Omo ko buku ayi nti no oje ne number. Ofra obefo a. Oso obefo hye dan bi mu yekọ. Enti ye fra obefo so wa ma wanye so kra no aba. Ena again no fra obi wo Germany a oni mo obefo say. Obahima to aso eka nsem na lady no eka ye no chese nto aso ni nyina odi egu hon ma wotwem sem enam Reverend Owusu Bempa so ena ne baba no ye Stacy etimi so ekopie mu ewo Dr. Obenfo no ma chese otwem sem na Dr. Obenfo eni hu tumi bia se obetam ne ba ne body edi akwakoto mo church se wotwem se ne saade na oye ne nkuanti no osi so mano se sumena so etwem se Dr. Obenfo kum ne baba eye Stacy nkoti ensam ne mba na se koba sansem nam se Reverend Owusu Bempa edi wo mo no so abeyi ne ho anom de ne nyina so ebeto amoso nkoti emra si wu enti mesra fra Obenfo na woni ne nkasa no mehwe no na akwala no situation wo m na ye owuo eno so woman no so fra Obenfo ekoye wamfa enti ono hwe time no na ne time we no and no di huru tire because again catch any say anesthesia fe na etiti woni ni so na obi ye de chance akra nso say duro no fini mu no na ni so tena asa enti na ni so na enti no enti ga no so koduru anopa no no frey still call na ma enti in fact oti say Stacy awu no and no frey ken catch any say ni Stacy kan so koye ni nya ni yam o enya ni motu amu ankoko ja ne kra na o masan ya den asan ya ba ene ne ties akese no osi esro ha fat bi da wotra se a na aka unan aba ho no onyi free us because said esi ya akese ba no on pesa nam no ewo ne ties so ene ne motu enti Stacy ankoye surgery bia o saade no kwa Obenfo boapa because ohun ye na ofre na nka omo de ne to ambulance mi de ne koya anka Stacy nyadan ongu enti ono de ofre ken enti ken na de pa out said ye ade ne ye dan esi ye asem ne nkosi ba bia kire se Obenfo na de say Owusu Bempa number maame Owusu Bempa osofo Owusu Bempa ena di Stacy koya ne yere no na di Stacy koya me kwa na mbisa se wo si Owusu Bempa nti Owusu Bempa no so number wonim ena so onim nam se frɛ ne maame na ofrɛ nti hɔ na me je ne number na me frɛ Owusu Bempa se bra yes so na di Stacy bai nti be se kwakye me Obenfo di ne dwane akɔhye mochri bi wo kure budumbura atimi aye environment ye chia kola ties so the address ni so mani nyina akọ na oda fem 3 days enenti na me si me bo se Obenfo na kum meba emra da na ye sie Stacy ni ye ma ni bela obi anim even nipa case ni kita nkra na onim ne lances na awu moji Obenfo lances hwa okorenew no June minim date no okorenew no June na awu na ye call mu no so medical and dental council for ka kire say oyi omu yi Obenfo for da kire me set ye ni ye see 2007 and I started sa surgery no ene omu egu kolebu no ye omu to apro no enya asem keto na omu kɔ hɔ se ye kɔkye na ɔso ɔtifie hɔ ho na ɔte enti obi ti ne fie de eda na okrosu enti ye gyan Obenfo ena ɔyɛ adverts ena ogusu kunipa na somewhere near the whole world enti amanfo frɛ me bisa me sɛ case na kosi san ma mene sam nyina ne akoti aba ye oba ahema Stacy aje se wonya ne baby ko ma me sam ne akoti aba na je say de ye Reverend Owusu Bempa so sam ene o akoti na Reverend Echema o se Stacy wonim no enim o ma me nyina na empo no na okona sorry ana enye asem kuma wotwem sem eye oba ahema ye Stacy ma me no Stacy ne mienu nyina makɔ ne fie emprenu na ono de wotwem sem ono Reverend Owusu Bempa onso Stacy nsa emfa ne nko doctor bia honom eda entinsem na maame no eka no kure bia ni honom a ewom entino yenkwai na nkoti nsem a Reverend eka ye ba na kyese atoa ne nyina so fefefe bia tine say me enra enankofo frɛ me eni mi nya call pa enra na ntem bi honom a yen yakoye mpanifo kakra ewo nyame mu nti no enye nsem bi na na yesototo bedru tambia neso bi ka asema ebegu din ho fi a ewo so so baabi anse adru no
and to a number. Mete some mamma Bobidino, me who dream. Son said, that's your fair, no, maybe Nimono. Onya me church member, but not Taba Masolmo. On any man be crab and see in Prino. Me lunch with book crown, any mammy, a baho. Na me and me. Metia na be friend me ex-wife. And I me busa and say, only mo be a friend Stacy. And mo see Debbie. And I'm saying, on France, Stacy be uncle, Dr. Biho. Emma, yenye, Stacy chrono operation man, new me. And also on Brano. Stacy station on find a new unit. Now, some look I see and or tea, DB, say Stacy B. Ako hospital visa, I'm a DB says. And we sounds were sure. And also, Papa. Make no crack you be nigga. Yentia me Busano, no me feel say, hey, beer. Sir, my ex-wife, may be or dictation na corner me there because me also been farming no catty. Nyame me dancing, he say, me fa Tesi offer and call Dr. Bia Hotta with my ex-wife. And unti Doctor no me bomodia nyane number. Ama my friend no pay na nakasa. Na according to doctor no, osi onumpo no wenya sansem ntie. Mokram say mo be friend. It is senior Reverend also bempa mu say or friend doctor no ene no ekasan doctor nimpo eka say way back 2014 oba hima ene ne ba Stacy eko eye doctor no eho ensema Reverend also bempa ede etu dwa no ache say mu say mpo no abra Stacy efiri no maame no efre no bonamane say Stacy efiri mu amane jaide no oye bia eko maame no ho ekoko hu na ache say no so ene nsema na ode etu dwa eho no ma mpo no mu say abra maame no friend no ensema no ka chere ne say sia na one no ejina fonso mo kasa no o hospital honom na yesene ba no efiri mu no ne nkotie nsema Reverend eka ye ba ne atoa ensem no eso Na doctor ne say 2014 and na Stacy no any o maame e ba hospital ho. Na editi kaka ho a I don't want to mentioning those names because sabe enye nsem nyina de eka enti enne me kasa e wo kasa fidie tu say me Reverend Isaac Owusu Bempa me mfa Tesi ofe bian koma doctor bia say na sem ete me ho na wo maami ye Tesi maami wo frɛ me wo na wo frɛ bi o ne doctor bia na frɛ wo na wo frɛ bi wo frɛ me na wo say papa asem asi na Stacy ewu me kra okay na me say maami nya no frɛ eno si na me nipa Stacy ewu oba no wu no wu wo doctor you no board doctor ni hin no se opera no gina tisi na ofre opani bi ofre no opani so ni nkra a me pesem do opani ni din betuga e no san fre opani fufuro bi opani fufuro so ofre no ano eno so we nya no eno nti me no ni Stacy afa me so papa e wo nyame mu nti no ofre mabɔ mama ne no o kire mo no mi tu ka call me call ye ampa na no crack papa asema minnimu ani na mo pa se me tesa maame ne se eye me ex-wife and na de ne ba no e call doctor no no me no mentia se minnim maame no de woni trim e na minnim de nti o ka ta asem because kwaya says ni fa so call doctor no min de sine na so be ma me be 2 minutes pa na cancel na me pharmacy munisi ya samo che se Reverend Osu Bempampo chirima o same doctor Benfu wo nim no baabi ana empo no through maami oba pani ana so oba ahema so na wodi ko hu sa doctor empo chim no same abro ana Stacy ekwakoye sa surgery no wonim de enso ahomache be 4 to 5 am osondaye anase akopon yitwe bi de kire ne ma ofre no ka kire ne same so koye anything surgery bi a onja sade no akoye because yakopon
Japan eyi atwere ne se okoye surgery bisa no ofemu ehwere ne nkwa mo same ense mo tete wa twempo krampo ene se Stacy ekasa sama Reverend Osubempa fe na ka atwere ne yemhihye ne yie to onye hwe sa surgery okoye obetumi aye sa surgery no so same nurses ne nsemo science ho eti wa atwere no etwere so frɛ ada pastors mo mo twem twem so bom pae de man se so onkoso am onye na je se oye wi abi boni bi en hono ma ebeto no e mo ka kyerɛ mo so mo ntoa so na omunye surgery so emfama na nsema mekan Reverend Osubempa de munchom nyina egu ho enti enkotie no embra imuno me pacho enam sase mo ese sukra ena ma me ne ma mi ya ma mi na frɛ me ma me ko ho ma mi na frɛ me ena ma me ko nti true that na e ma me di doctor oh sa de na ade a ya me nwanwa me ntiase ne se that day na assembly kosi no me friend ahomache sesi nua baby am a witness ni phone no kra no me number wo so sa day no me friend ahomache between 4:35 and me catch that say ma who's wo kwa koye surgery na wo wu enti so o kwa koye pia e connected with surgery wo nyai na me hiamo o mi fi ana papa o mrefi na me nkyira ne mpaibo bi also na so koye operating bi a wo nyai asma me can God is my witness na tie mi ye pa ena Stacy catch and papa me be fie na anopa me de me ba e be ko school di mi simi wi a me be fie na maba be tena won ten kwa wo trasa ko eya papa man Stacy nka biem ko sisa ne ma me frem Stacy ewu no sex me frem no according to doctor me frem no say Stacy catch the nurses no mo dran in China say me yama hye adanya Reverend Osubempa frem me say me ba be bibi sei na mewu nti me kra me turo ade na mi nya nye bi o mi di o ma nurses ni ti mi di say me na ma frem no enti ano kra me ne doctor na kasa no doctor no kra ka say onu kra ka che se Sopo Osubempa pa frem na bibi sei de ne abi no guy na ma papa ne tron pa bobi amobobo na da chi bi ubeba na waba e ma station ni kwa pene so e chi na doctor ne say state sound pressure phone so say wa fra sofo bi na sofo ne na bompa ye say onye na bibi anye no papa mu nti asemi yi esi ye no enu ti e bra wo maami okọ hospital hono no na wo maami o ka say doctor ne say o fre ni pod ne ba ho na mi moni din no ba wa fre pa na wunya no Reverend Osubempa etwa so etwemu kasa say Stacy na wonya ne ba bi ko ne nua ba efre no ene no kasa ye de chew pasonko eto ho mana empo no wote nsem bi kwampo say ye ne kasa ye mu no ne nua ba ma na ne Stacy e ba ne nchen say ono kwampo so wa free match so wotwemu say sansem we no pese obeka ho asem no no kasa no titiu no pese obeba wonte abeka nsem bia because say do election year no pese won hye dem na omo eye empire tie nkote nsam no mreba e be so dwumede so kra Jano pekwa me ni sexy ni nua ba dia kasa no play ena ni nua ba no e pa me chow Jano pekwa na ni nua ba ne ka kire se ni nua ba ma no ni sexy ba ha no se ni nua ba ma no suwa e yes sexy dia no ono susuwa yes obi ko e wo omu junction so amolo mu me su sexy ni nua ina ba me ti de me wife no number ma mo na mo fie ni musa ne se oni sexy ni akwakotra radio nso kakasa ko so menya no enye atamtewa Ghana ha so de wa wuni nsem se ba bo ti di oke anti wo se media for so nenenam YouTube Facebook mesmetim da di be twene me ko me eduru time say ya na mani abre me se me be bomb empire me se me fie bomb empire because electing year do no be any abre ye bomb pese asungemba Ghana ntebe trouble na be na so be ba number sabase BNC tini kapite de drum en person be kasa obeto na kasa tani dia revelation dia menya afa batu wana bibi woni dia mababo ntam tini wu reason tia ma me no mo yes abia eti na me kasa kasa bi yesu se mi Osubempa mi ni bo first station na okọ hospital kanya revelation bi nya ya me kan ya
Awo maame so no frɛ me kra ma me ba hospital na me nim kra station po ɔkɔ sɛ me no go frɛ me a me gya me bi na me yɛ ebe ka ɔtena me kem ɛno kɔ hɔ that day me gya me dwuma nyinaa ɛnam ɛntigye ni pu a me de ma station ti na wo wa nya accident bi afa ma me ugu mani ma ɛno ane me ka so say wadi me ho ya na me yɛ no pa ma of them ya me nfa me no na frɛ me ama me kɔ hospital hɔ ma me no ama me ne ma me no ɛkɔ mochi hɔ na bia na station body ni da no ma me no me ne kɔ me na that day plan no me comfort no me kana kuma to the show nya butre because no obo pani bi din ma me san ka tete sa o pani no mo bo ni din hwan wan kɔ na ɔso ɔbɛkɔ radio so no akɔ kansama akɔ ka de doctor na yɛ na asumasi na mpata sɛ he ma me srew nipa no yɛ pani e yɛ ɔba na kɔ me srew sɛ no ankɔ bɔ bi bi afi emi ona me ma mi ka tai oh ebe na afɛ de ɔde mbɛtɛn radio so wo ma mi ka wa frɛ me a na nka me nim sɛ bibi ka akra ti wo ma mi na afɛ me na abɔ ma pa Abusafo na chese nsam no nyina so eno no oba ahimai Stacy maame ne so mode beto dwa na Reverend Osu Bempa so din abepie nsam mu ono so de na mede ne nyina so amamo no nti obi a ne din apia asam mu bia no oni akoba abonte no so ebe ka ne diam de ne nyina so ebe brɛ mu